U austrijskim vojnim zapisima iz prve polovine 18. veka, među izveštajima o bolestima, ratnim štetama i seljačkim nemirima, pojavljuje se jedan slučaj koji se izdvaja po svojoj prirodi. Dakle, ne po broju žrtava, niti po političkom značaju, već po onome što su svedoci tvrdili da su videli sopstvenim očima. Ovo je priča o Arnoldu Paoleu ili Arnautu Pavlu, čoveku čiji je grob otvoren pred vojnim komisijama i čije ime ušlo u istoriju kao jednog od najpoznatijih vampirskih slučajeva u Evropi. Arnold Paule, u zapisima pominjani kao Arnaut Pavle, rođen je oko 1690. godine na prostoru tadašnje južne Srbije. O njegovom detinjstvu ne postoji gotovo ni jedan pouzdan trag, kao da je istorija namerno preskočila godine njegovog odrastanja, ostavljajući tek prazninu između rođenja i trenutka kada se prvi put pojavljuje u vojnim spisima. Poznato je da je služio kao vojnik Habsburške monarhije na granicama prema Osmanskom carstvu, u svetu gde su se sela palila brže nego što su se obnavljala, a ljudi nestajali bez zapisa niti bilo kakvog objašnjenja. U tom prostoru, između ratova i praznoverja, rodile su se priče koje će oblikovati njegovu sudbinu. Tokom službe na Kosovu, Arnold je svojim saborcima ispričao događaj koji će kasnije postati jezgro legende. Govorio je da je u jednom napuštenom selu bio napadnut od strane bića koje nije delovalo kao čovek i on nije mogao da objasni šta je bilo u pitanju. Opisivao ga je kao bledo, hladno i gotovo nepokretno stvorenje koje nije disalo po njegovoj proceni, a ipak se kretalo. Tvrdio je da ga je to biće oborilo i ugrizlo za vrat. I od tog trenutka u njemu se prema sopstvenim rečima javio strah da je obeležen. U skladu sa narodnim verovanjima tog vremena, Arnold je pokušao da prekine kletvu. Govorili se da je pronašao grob bića koje ga je napalo, da je telo iskopao, probio glogovim kolcem i spalio, a zatim, prema sopstvenom priznanju, uzeo deo zemlje iz tog groba i konzumirao ga kao čin oslobađanja od prokletstva. Nakon tog događaja, on se vraća vojnom životu, ali se nešto kasnije povlači u selo Medveđa, gde je radio kao običan seljak. Ljudi iz tog vremena, i to je ostalo zapisano u knjigama, su ga opisivali zaista kao tihog, vrednog čoveka, ali su primećivali jednu neobičnost. Nikada nije želeo da spava u potpunom mraku, niti da izlazi iz kuće nakon zalaska sunca. Inače, rođen je 1690. godine ili koju godinu oko ove brojke. I do tog trenutka imao je približno 35 do 36 godina. Preminuo je nesrećnim slučajem oko 1725. ili prema nekim zapisima 1726. godine, i to kada je pao sa kola ili slične visine dok je radio na imanju. Sahranjen je po tadašnjim običajima na seoskom groblju Medveđe. I tada počinje ono što kasnije ulazi u istoriju. Nekoliko nedelja nakon sahrane u selu počinju da se događaju smrti koje niko nije mogao da objasni. Ljudi su umirali iznenada, bez vidljivih bolesti, često nakon što bi tvrdili da su noću viđali Arnolda. Jedan meštanin je izjavio da ga je video kako stoji pored puta, iako je bio mrtav i sahranjen. Neki drugi su govorili da im dolazi u snovima, da se pojavljuje, a treći opet tvrdili da im noću sedi na grudima, ostavljajući ih bez daha i snage, takozvano davljenje, kako se to pričalo u narodu. I strah se zaista ekstremno brzo širio. Kuće su se zaključavale pre samog zalaska sunca. Psi su odbijali da prilaze groblju, a ljudi su počeli da spavaju zajedno u velikim grupama, verujući da će ih prisustvo drugih zaštititi. Smrti su se nizale, a selo je uporno ponavljalo isto ime, Arnold Paule. Vest o događajima stiže do austrijskih vojnih vlasti, koje šalju medicinsku i vojnu komisiju da ispita ovaj čudni slučaj. U selu Medveđa 1726. godine okuplja se grupa oficira, lekara i sveštenika, dok meštani u strahu posmatraju ono što će se dogoditi.
Na seoskom groblju su počeli da otvaraju grobove. Kada je Arnoldov kovčeg otvoren, prisutni su, prema zapisima iz starih knjiga, zastali u tišini koja nije bila uobičajena za takve poslove. Telo koje je ležalo unutra nije izgledalo onako kako se očekivalo nakon nekoliko nedelja u zemlji. Koža je bila neobično očuvana, zategnuta, kao da smrt nije imala baš uobičajen tok nad njim. Po ustima su se videli tragovi tamne tečnosti, nalik krvi, dok su neki izveštaji navodili da se uočava i sveža krv u unutrašnjosti kovčega. I meštani su to tumačili bez ikakve dileme. Za njih to više nije bio mrtav čovek, to je bio vampir. Po odluci komisije donesen je glogov kolac. Telo je probodeno kroz grudi, nakon čega su prisutni tvrdili da je iz njega potekla tečnost, nalik krvi. Da bi sve bilo kompletno i dobro urađeno, bar prema tadašnjim propisima, glava je odsečena, a telo spaljeno do pepela. Međutim, i tu se priča ne završava. Nekoliko godina kasnije u istom selu ponovo dolazi do sličnih smrti. Komisija se vraća, otkopava još tela i ponavlja iste postupke, uverenja i rituale uništavanja. Tako je slučaj Arnolda Paolea postao jedan od prvih vampirskih slučajeva koji su detaljno dokumentovani u evropskim vojnim arhivama, a njegovo ime inače ulazi u literaturu i izveštaje širom kontinenta. Arnold Paole je prema istorijskim procenama umro oko 1725. ili prema nekim drugim knjigama 1726. godine, u svojim 30. godinama života. Njegovo telo je kasnije spaljeno, grob potpuno uništen, ali priča o njemu nikada nije nestala. Naprotiv, upravo zahvaljujući austrijskim zapisnicima, njegov slučaj postaje jedan od temelja zapadnoevropske predstave o vampirima. U selu Medveđa, prema kasnim izveštajima, strah je postepeno jenjavao, ali ime Arnolda Paolea ostalo je upisano u lokalnom pamćenju kao upozorenje da granica između života i smrti u nekim pričama nikada nije potpuno zatvorena. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.